Watinda hata mwenda museisi ya wa Mutongo TV ngwatano ya mukamba kalivu ndene wa kilungu cha kele cha wiyane wiya kilungu chambe tonda kuma sokona tukaisa motande kibathukanyo undu meka wana kilungu cha kele choka ba studio nikenda tuka komana na mutaalamu tuka nena nise maundu ma biashara nikenda sele ya maundu maito ni mande na saa etaso byambeza si tu na nisiende na kuongeleka nita wa Steven Mwema ni na mutaalamu studio kalibu Robert. Yes, bwana Steve. Nesabyo. Kedia museisi nikenda tuambise maundu. Kwa museisi wito ni karibu kwa kipindi kitu cha umundi cha wiyane wiya palati kusomera cia maundu makonanitie na usubi wa mbesa na malela ngayo kwathimita nayo. Thank you. Ni twithe tunene cia maundu ma personal financial management. Undu mundu utona kutumia mbesa ila nini wakwata nikenda wisithia nisiende na kumutethia na peke ndo twanene awesethia nikenda sisithia nisia mutethia or you na in the future. Yes. Ni importance ya chau kesethia mundu ni prepared for the future either ina umuhimu wa kesethia mundu ni prepared pakumela emergency pakumela COVID-19 utayese kana nikuka na wesethia bado we financially stable with a we umuhimu mo inita wetie kwithiwa we prepared financially kana wina umanyiwa undu tonya kuhandle situation tofauti sitonya ukukitikia kana waila sitawo mbanga kana maundu mokia mundu kethia meitha mayenda either kusolve wana mbesa thitha yena umuhimu wa kindu chambe withia wina kila tita peace of mind kana ndu kuno nengo nawe sioka kuni wa simu ukewa mwana ni wewa alate school fees while iteku manya balambesa isi umia wisile we withdraw kuma account theba haya kethano mundu wetha yigwa nai musie ti lazima mundu saa ingi na withia andu ni mawana withia kwa sivitali cia serikali na matakitale maiwiane ni makoma yewe you mundu ndakawae au meya musie ni kwitha ndo either way prepared sindu ila wana asiike kasike kana kenda situbundisia somo kuketha waendie sivitali wethia muthenya umwe utaenda ukayitewa bunundu ni kubinge ni thithaye muhimu sana withine wa mandamali wetha wina kila kitu wa medical cover ukethia wina kakadi kau mundu ti lazima wethe wina cash money saisu lakini wina card ya insurance company ni wathi wa produce to any of the private hospitals na mundu wakuya yiitwa na mundu ange maingi tanene yeta cash flow management na kwithatonya ku increase kila tita disposable income kana ukwati withia ni wenda kuingibia ndwende na kunyiba ondo onyibu wetha ukite na nikenda tukozisia maundu ma areas in financial management kana maundu ala walitosisia peke ndo ukesithia mundu museisia no seitie na mundu sutia ine musomu muno akase muthino mwengande kwa ofisini wa office of the president kana any office ni kana ni kwatembeza usithia mundu suno wa kawaida etha na kibanda atwa mota etha na tubiashara tunini yo mundu supe undu penzi yoto no tumia muthino make say the billionaire kana millionaire entrepreneur okay say the eno utandithia munini eta manana kana kitungwa leketio baanza wa soko mundu supe penzi yoto no tumia muthino make say the mundu munene wina mpesa thiuni kulia sio muno bwana Steve na answer langu nenge ni kunenge answer lina wekeku na itumikite before na katevyando otio baunda na usongia nenda ukulilika kana ni wewe wana boda boda ma kitengela maunganie masanga mbesa na maka nyomba mambia kukomboethia muthenya enda streetini akakuyando na makao kuna tear gas mekuno tear gas ta wana boda boda lakini we mwiso wa mwaine witha ese na nyomba sio monenge chau sio monenge income na usitio mwana boda boda tola wekuya musi pai kendo kitha kinanganitwa i guarantee nikenda witetheka in life nikenda witha no kwati we anona ukwati ula mundu winaguo for as long as wina ukwati unaetha ni silingi 10 nisio tena bangi ya kilungu kila kingi chabetokie na wethia kwa mundu wonde atia mitalatala ila tiende na umasomethia ukethia andu makane na ndeto ciena vinya muno makasia mundu mukoyu ambiye kutamanyana lakini umundi na maloli melelo ne make na paundi bawe akamba mambia asia malino
nitamali thina chenga lakini usutiguo no mundu ni wethiwa na kila kita wa financial discipline kana kwitha wina mitalatala wikite na ni lazima umiatie kwa ukwati ndwithia wawi guarantee ya kwitha wina mali no withe no wonete o bitikiliani to me example o ambunge wa maito amwe mayathui lakini ojeigwa no bikie bando esangi wa mbesa athi sibitali nono ndena mbesa ona asani ingi ona ando ingi mena okwati wayo lango sindu izo sioka ku happen nondo ando imetha mena ni makengeka akonena okwati weyo lo na yika masavu nai kana iko na sindo nai lakini ungia yitha ena okwati wenthi na uthithia ni wende kila kita wa vulnerability kana no kuona no tawe we bakube kukwatwa ni mbanga kwe mundu ungi fulani wena okwati weyo lango na indi ati ya discipline yesu uthithia kwa akitikowane kaindo kanini ena tasie ka insurance watho ye ena savings account wena mbesa na nondo maundu ala meta wa financial goals metha maatianiena okwati wa mundu withia mundu uyu labda ni muyanie ni kwithana milioni umwe accountini na maundu make onthe ni meusove wa ni milioni usu lakini kwiungia na milioni ya nathimwe utetha ae muyanie witha kwanza hata kuwia lunch nondo ya siende na mbesa na yuta wi mutaalamu ni tofauti yeba ya mundu wambiisie for example twasi atesa mbemba inosia serious atesa serious ni tofauti yeba ya mundu wambiisie serious 10 years ago no mundu atesa serious na mundu wambiisie serious yo mwaka no wambiisie 5 years ago no mundu ne loli tofauti ya ndo asio yumilela kwa kila kita wa invest in capital pe mundu umundi uenda ukwati ula wakwata katika biashara yake kana omusalo la waibwa na ino ndo watu me example ya biashara kangu nenge exactly isi ya biashara pe maundweli maapeni ya biashara ni jambe profit no decide ya ndo wekana nayo na mabinda maingi wethi ya be mundu unuenda ku invest kila kita wa growth kana kutanda sia biashara wake na withanda se biashara waku yetha imaanisha kana ni wewe ima profit ketha wa sawia milioni umwe kwa mwaka uyasia kana ni ole musala ni thive tasi ngilimana ele na ngilimana nyanya dithanda se biashara weba wakwa biashara ila wathanda wetha na branch ta ile kana itatu ni ukao kethia already ni wa increase i net yaku ni wathanda sia net yaku ile kutia customers kwa customer withia maiflokite ndukane imwe maendete ndukane tofauti na profitability bado ni nyingi bana ndo ni weka hata ni wathanda cia biashara waku kwa peke ndukita wa business needs kana maundu ala moka biashara ni ukethia kini cha lazima yu na yu ila wina branch cia na cia biashara yaku ni ukao ukethia transport need ni yoka na nondo nao ukwati ni wengi bana nondo tegemete kamulomo kamwe uyuko itho eloli kana isio ko university o sindo ningi oyethia no with labda na plot siaku ukombo ethia isini ilata metie diversification kana kwa makwikia matumbe yonde kikabone kimwe isini decisions ila mundu mekia simekia tofauti ya kuendea na biashara waku kana uende na biashara uite profit na muthenya umwe kwoka kwathuka wibingo la biashara no ndo authantasia ni ukulia tasa for example nene save itembesa na save sio kasi avika around ngilimba o lakini we say there imbese no ne bingo ni save it ne kana ne bingo biashara muthenya umwe na ne save it okese there ngugwa no tangwenda kiatu ngugwa tusati no tanene tutu nini no tangwenda ka warm shower kino cha muthembo su na yu njoka njamwano kiatu kichoka lakini nondo yuki pe ando mesa there expenditure yo trigger wa ni expenditure kese for example wa kiatu no kona ne abingu kayuambia kwa mubuto no wasati yundo na weka hata we say there ngili nomba ndiambe kuitio chana tundo tulangu not necessary not ngutwenda peke ndukita wa financial plan na financial plan yaliteta imbandike nondo ilawa andika pando ukati ya nondo mwene lanya mwita wa dipstick ila wana ili kwa kuya matangine mauta na umaloka na kauya thike bindune na umaloka no wa mundu akuya maguta asuma bikita bana
kwa huyu financial plan ithaa ilio ila umeandikite ni withaa wisi tabika mwai wa tasia December na ilite kwitha ni vikite bana na netha ndavikite bau nina makulio na ilite kwikulia maingi nao nikenda witethecia nundu mundu no mundu nikenda financial plan ya kwithie ni wa stick ndo na thikando na ndo noka kukwatwa ni suita wa impulse buying tionenea no sio ukethia investment ya mbeza ciaku ni wa miki ya bandu thiatianie na financial plan yaku ketha wenengie miaka 5 nikenda withe utonya thanda cia biashara waku mbesa hii ikia bandu utesikwata miaka 5 etekitata itathelete nikenda withie pata waku ni kwenda kwikia mbesa na miaka 5 ya thelane wese ni wiyu ukambia ku implement chao kila kindu waandikie Natasi for example or to bukwa ku save no mondo ma financial management no save it na wikile will for example in one day no nda kosa kuthoa ngali kana nda kosa kuthoa mota kana nda kosa kuthoa kisululu ku save it we na ngilisi abikango bandu lakini unaona hii mundu either the leilwe na taka mota nusu ya mbesa ila kaileta hotel ni walete kukosa mbesa isu kathoa kamota ka pe kindu kita opportunity kana mapuswala mokia mundu na yuthi thathe buso for as long as ni wasisia wona kindu kila uthoewa ni kindu kina quality la ukwenda na for as long as ni kianie paimu ya without nenganitwa wa sindu cio ndese alite kuthoa ndukane fulani woka wona opportunity tesu kana mundu ukia kwatwa no thina mali yake thocia na nzia yindi kana serikali ithocia kana mundu no thocia kindu chake athindingi besa ila wina cio yu sithukume aba uyu na mundu atetheke aba uyu la withitwe ena financial discipline niwa wiwa mundu anakitie kwangukia anathoigwe kina kou ndwangukia uteno kwati wangukia nundu ni wethiwa we prepared na yela opportunity yokayekata ya kwithia nundu you are already prepared na yino kule ilo CV te pe tindo toto kwasia ata ukeseda no kwenda kuongwa no kwenda kuwa okindu kingi okipela cha nomba no kule sindu isu ni selete kutuma saving itileka ukeseda for example mbesi la we save it na watila o no kuwa wena wendi muno akwa kipela cha nomba kana kuwa TV kana kuwa shower no walete kweka ati kosa ndeni wa saving ukathoa sindu teso financial discipline hela tanene yenge yoloa 50-30-20 budget rule tanene yesindo isu natasia pa imuthanya no mo elite kwamuka ukethia e 20% ya affect wa 30% kana 50% ko sindu cia muthembo suo weta ukathoa ila wakwata kila kita wa surplus cash notonya ukawiyani ukanewa bonus musala waku ningilia na rimwe wewa mwako we muthukumie na site unenge bonus ya ngili 50 yu bonus isi ya ngili 50 ti lazima umesave na utho siendo taisu ukethia ni watethecia ithaba kwa ka 50 kana ka 30% lakini 20% mundu tawetie usu ni wethayo wa mundu blood stream ndo ilite kwesa kutemba naguo that's fair enough aya tukito mina pe mundu ese ni muandike no kuba musala niwende no save na tupesa ndo abikanga bandu no kwanda opingwa biashara alafu nde kwanda otia uya nondo ya biashara nde namba opiki so yu mundu si wewe wathi kuonza wewe wabingwa biashara utepo wewe wothele wabingwa cyber mundu si wakaisa mbesa wabingwa salon mundu si no wakaisa mbesa utonya kwika hata wewe yani na bado no kwanda opingwa ka side hustle ta biashara usitha ni thrive kindu chambe kwa musia ise wito ndo ilite kwisa kwisilia muthenya omwe ubingwe biashara nondo bwana Steve na biashara ya muthembo yo na nithiendene sa ila wiwa mundu ayacia ni muthiawa etha yoye wa nondo biashara ila wabingoie ndi akili ne kwake akitie kuthoa nondo ina capital na ambia biashara wa muthembo zo lakini kindu kila wisi ni witha wisi progress kana ni wisi umundi ne ka una unene kona ngaumilela nziani fulani kana ngatethekia bandu fulani na ni witha wisi already undu utonya kuziba myanya yesu yonge yesu etawa kube kindu kitawa system services tasi muno biashara cia services utonya manager utebo pe kindu kitawa systems na systems kindu chambe yambia na mundu la uandikite wa mu recruit yata wa mwetie uyane nondo ni relative waku na mundu usundena yani ndena business skills customers yokavu akita akwilonja yumundu wa muthembosu akakwanangia biashara wako
lakini we mundu withiawa ena passion ngone yake kana ena wendi wa kuendelea biashara wa muthemba ucio lakini opportunity ndamekwata nicho wiwa pe kindu gitawa recruitment na kingi gitawa selection. Recruitment ni ku cast net kana kutuma CV ando maete CV ni metia interview lakini selection panel yaku uka select mundu wiliata mundu lo select ila umutu wawe yani kwaku ukethia labda ti lazima utinda uinstall ite kindu gitawa CCTV kana kutinda wikite stock tech kila mwai nondo mundu ucio ni mwaminifu nawe mwene no kutethecia kuendelea na ku progress biashara yaku ndakirita ukakuumina nondo vision yake ni long term. That is fair enough. Nondo nona masani mathelai chuma ni chukite watu tikileto koma na tusisia maundu ma areas in financial management nondo nona nipe maundu ma tukwa lakini me maana muno kwa musesia kwa hiyo ni ntoka tukuna maundu asikwenda ni kwa mwi na mubea muno bwana Steve. Aya mondo musesia mutongo TV ngwatone ya mukamba kilungu cha uya ne cha thela chuma ni chukite ni vya situkite tunene maundu ma undu tona kutunza mbesi yaku kana kuimanage nita wa Steven mwa matwithiani.